आज्ञापयामाचो चण्डमण्डौ महाचलौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिपालितौ तत्र गच्छत गत्वा च सात्वानि यदाल्लघो आवेगेनापचिता घातयन्ते महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारेणापभक्षय जलद्बलं पारिष्टिग्राहाङ्कुशग्राहयोधकण्डा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे जक्षे पवारणान् खण्डं खण्डं च चक्रेण संयातानमानताः वज्रेण चेन्द्रे हस्तान् विभक्तेन स्थापने केचिद्दिनेश्वरसुराः केचिन्नष्टा महाहवान् विश्वेशवन्द्याभवदेववन्ति विश्वाश्रयाजेत्रैवत्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नो रवीते नित्यं यथा सुरन्दासुतलेव दद्यः देवावोचुः सर्वाबाधाः प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वै विनाशनं देव्यवाजा वैवस्वरेन्द्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे सम्भानिशं स्वारोचिषेन्दरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत्समस्ते क्षितिमण्डले तस्य बालकतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वपुरसान् बभूवश्शत्रभो भूबाहोदा विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः निबलोन्मत्तो महाभागा विमोहितौ उक्तवन्तो वरोस्मतो बृहतामिति केशवम् चकारगोपं शम्भुजभ्रुकुटी कुटिलाननौ ततोऽधिगोपपूर्णस्य चक्रणो मुदनात्ततः तस्याः खड्गोपजं प्राप्य पपालधृपनन्दन ततो जग्राह शूलं सगोपालरुणलोचनः अत्यद्भुतं प्रकटमात्मरुषा तथा विमुक्तं विलोक्यतामविशासुरेण दृष्ट्वा तदेव कुपितं प्रकटीकरानुकूलेन पाहि नो देवि पाहि कव्येनाम्बिके खण्डास्वनेन नह्वानि चापद्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्षं प्रदेशाञ्जलण्डिके रक्षरक्षणे धामेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तसेश्वरे सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
अमें स्वाहा हे सदैन्य गणेश्वरी योगिनी येहा गच्छा गच्छा इमं ग्रहाण अमें स्वाहा गौरवर्णे अक्षमालाङ्कुशपुस्तकवीणाधरे हे सदैन्य प्रेतास्मि योगिनी येहा ग्रहाण अमें स्वाहा हे सदैन्य धूर्जति योगिनी येहा आयुक्ता अग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रदीपो घृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुचारुगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् जगद्गुरुभिः अनुगृहीतेन चण्डिका परमेश्वर्याः प्रसादेन लक्ष्मीनारायणस्वामी प्रसादेन सर्वाभीष्टसिद्धिरस्तु ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ या श्री स्वयं दिग्रदिनां भवदेश लक्ष्मीः पापात्पदाङ्गृतरयां हृदरेरबुद्धिः श्रद्धातराङ्कुररप्रभोत्तरदादान्तान्नदास्म परिवारे देवि विश्वं किं वर्णयामतरूपं चिन्तवेदत्किन्तारवेदमदरक्षयकार्यभूरे किञ्चाहवेशहृदानितवादयानितर्वेददेवितरदेवगणादिकेषु हेतस्तमस्तरगणान्त्रिगणाभिरोषैर्नग्नायदे हरिहरादिभिरप्यपादा ततः प्रधन्नवकिनं हरेरस्मिन्दरात्मने जगत्स्वास्थ्यमरे पापनिरपरन्दाबन्धवः उत्पादमेघा सोल्कादेवनागातं तेदमण्डितः सरिणो मार्गवाहिन्यस्तरादं तद्रपादिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षरिर्भरमारदाः जन्मनाङ्कीर्तनं मम युद्धे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् शिरदे वैरगरनं भयं वं तानदायते युष्माव्यस्तरयोजाष्टयाश्च ब्रह्मरर्भिः कृताः ब्रह्मणररास्तास्तप्रेच्छन्द्रभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारिणः दस्यभिरवारिदशन्ये गृहीतो वापिरत्रिभिः सिंहव्याघ्रारे यातो वावने वावरात्तभिः राज्ञा क्रुद्धैरराग्रप्तो बद्धो बन्धुगरोऽपि वा
सञ्चितस्सो दुःखेन क्षेङ्कोषो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्याशे वैश्यमेकं दर्शतः सपृष्टस्तेन कस्तम्भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोकैव कस्मात् त्वं दुर्मन् तस्या खड्गोपजं प्राप्य फालप्रनन्दन ततो जग्राशूलं सकोपादरुणलोचनः चिक्षेपतस्तस्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविं वैवाम्बरात् कश्चलने देव्याशिलावृक्षादिभिर्हतः अन्तमुष्टितलेश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धाग्रापादेश्वर्णयामासचोदितं दुर्धरं दुर्मुखं चोभौशरेर्यमक्षयम् एवं संक्षेयमाणे स्वैन्येमिषासुरः आयुषेण स्वरूपेण त्रासयामास्तान् गणान् कांशितुण्डप्रहारेण खुरक्षेपे स्तुतापरान् लाङ्गोलताडितांश्चान्यान् शङ्काभ्यां च विदारितान् वेगेन कांशितप्रानादेन भ्रमणेन च निःश्वासपोनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथान् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रास्तस्मरवतः चेतश्चेतकेन्दोसावतुत्वे रस्यमचकातो प्रदुष्टाक्षुनिष्योधनान् असुरांस्तांस्ताकाले शिवदूते तथापरान् ओमायुषभिर्विनाकेशने सुमहासुराः ब्रह्माणि यन्त्रबोधेन त्वयेन नेत्रापराः माहेश्वरेत शूलेन विन्यासवेत तत्सापरे ईदन्तापणमस्तु ओं शिवाय दिव्यादेत्रमात्मेन देशेन्द्रास्ताविनिरोगनास्ता काट्यानि दुष्टोष्करा बालविकाशप्राप्तिविकासाः देवप्रबन्धात् प्रतीतमात्र जगदोग्रस्य देवेश्वरी वायुष्मन्तमेश्वरी देवराजस्य विख्यातिमुदायास्याभ्यां भवे तत्रैव च विश्यां दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवी विख्यातं तन्मेन भविष्यति वलिष्ठानि लाभे रूपं कृत्वा हिमाचले गच्छां सुरक्षेष्यां मुनिनां प्राणकारिणां तदा नामानि सर्वे स्तोष्टितां प्रमूर्तया विमानदेवी विख्यातं तन्मेन भविष्यति यदा नाट्यस्त्रैलोक्ये महाभारतं करिष्यति तदा फलाफलं रूपं कृत्वा सङ्केतोत्पलं त्रैलोक्यस्य यथात्मनः परिदुष्टाजगत्थात्रे प्रत्यक्षं रागचण्डिका देव्युवाच यत्रार्थते त्वया भवत्वया च फलनन्दन तत्तस्तत्प्राप्तां सर्वं परिदुष्टा ददामि ते मार्कण्डेयोवाच ततो वरेण भोराजमे भविष्यति जन्मनि तत्रैव तनिजं राज्यमुदरत्र फलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो जानं भवरेण पिण्डमानसः ममेत्यामि त्रिप्राजस्तङ्गविच्चतकारकं देव्युवाच स्वल्पे विष्णु प्रबोधनार्थाय नियन्तमुद्गेटभो नेत्रासिनासिकाबाहृतेभ्यस्ततोरसः गर्गमिदर्शनेतस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थो जगन्नाथस्तयामुक्तो जनार्दनः एकारणमेषेण ततस्ततनिषेचतो उत्केटबोधरात्मानाब्धिवीर्यपराक्रमो क्रोधरक्तेक्षणावृत्तं ब्रह्मानन्द विदोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युद्धे भगवान् हरिः तद्यवर्षसहस्राणि बाहुप्राहृतौ तावप्पितिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितौ प्रवन्तो बृहस्पतो व्रीयतां दिगेशवं श्रीभगवानुवाच चण्डिका निरेव प्रतिच्छेदनरस्त्रास्त्रवर्षिणि अनायस्थाननादेवी स्तूयमाना सुरर्षभिः ओझासुरदेहेष्वस्त्राण्यस्त्राणि चेष्टि सोऽपि करुद्धोदसतो देव्यामाहनकेसरे चचारासुरसैन्येषु गणेषु हुताशनः विश्वासामूजय्यां श्रीध्यमानारणेऽम्बिका या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नय्येव शोभने श्रीरन्तभूतां तां देवी लोके मन्यामयेयं सात्मस्मानुभागच्छेदोरुतभुजोभयं मां वाममानुजं मा परिशुभं वरुणिक्रमं भजद्वन्द्यजलाभागिरतमोदा शिवेदः परमेश्वरी मुदलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्यासमालोच्य मत्परिग्रहतां प्रजा विष्णुर्वाच यत्युक्तासादता देवी गम्भीरान्तस्मिदादिगो दुर्गा भगवती भद्रा एतं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं यानातमिच्छा किञ्चित् वियोजितं
किञ्चित् दुष्कृतोत्थानजापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टविरोचनम् लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु पुत्रां देहि धनं देहि गणेश्वर्यो इहा गच्छा इमं पायसबलिं ग्रहाण स्वाहा गौरवर्णे गच्छालाञ्चं सतकवीनाथदेहे सैन्ये नेतासिनि सैन्ये अनरात्मयोगिनि इहा गच्छा इमं पायसबलिं ग्रहाण ಗುರುಪಾದುಕಾ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಮ್ಮನವರ ಪಾದುಕೆಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತೆ. इमं पायसबलिं ग्रहाणाममे स्वाहा हे सैन्ये योगिने परमेश्वर्या प्रसादेन सर्वाभीष्टसिद्धिरस्तु आरोग्यभाग्य मनश्शान्ति सिद्धिरस्तु. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ
आराध्या विराट रूपा विरजा विश्वतो मुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्ताण्ड भैरवाराध्या मन्त्रिणे न्यस्तराज्यभू त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा ज्ञानानंद रूपा सामरस्य परायणा अपर्तिनी कलामाला कामधुक् कामरूपिणी कलानिधिः काव्यकला रसज्ञा रससेवधिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा ज्योतिः परं धाम परमाणुः परात्परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती लक्ष्मीवन्तम् अहमेव स्वयं स्वयमेवाहमेव स्वयं एव स्वयं स्वयमेवैव स्वयमिदमिदं स्वयमेवैव स्वयमिदं स्वयमिदमिदं स्वयं स्वयमिदं वदामि वदामीदं स्वयं स्वयमिदं वदामि इदं वदामि वदामीदमिदं वदामि दुष्टं दुष्टं वदामि
नम्रनजते ब्राह्मण आर्षेय बुद्धरेद सकल इष्टार्थ सिद्धि प्रदा भूयादिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु तथास्तु अनेन महाजनभिः कृता सहस्रचण्डी पुरश्चरणाख्येन कर्मणा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मका